Pardon, Blejski Pyro fanovi, evo na su novi epizodi Blejskog Pyro čeka. U današnjoj epizodi se mi opet nalazimo na Brnistrovi. Došli smo u Brad nešto malo maslino, a ja sam ovdje došao s njim video zagršno. Tako da, u današnjoj epizodi ću Jon s ovima ovdje petorama pokušao konačno se riješit, odnosno uništit onu teću iz one preprošle epizode, one teće od babe, ono što valja, a ne ono govon od Hinoxa. Tako da, to poda ja mogu pita babi nogu i lago. I bi sam onda rekao ćemo se jedan put riješiti, tako da. Sad ćemo to tu staviti, tako, stavit ću kamen, da to mi ne leti gore u bogadama, jer sam sam, pa mi se baš ne do trča za njom. Eto ga. Prvo ćemo testirati FP3 small. Rupicu. Bašte sestri. Ništa. Rešit ćemo je se. Je lako. Sad ćemo opet, u la bombu. Ovo je zvjericu, većao samo je zvjericu i slabio. Ovo je, treba stvarno neko kinesko smeće. Aha. To zima zapas. Vi, manjo, većao slabio. Evo to drugo. Aha, ali moram se riješiti danas. Dobro, sad ćemo FP3 original. Tećo. Ajde. Asvar, ne još. Ajde. Već, vidite, već ovo tir. Dobro. Možda li oni pan vezi? Sad je Jenga. Ovako. Ideme malo. Moram da nas uništit. Ušao. Ajde. Ne. Samo užuje to sparo. Se ugasila. Oho! Odličan tir. Odličan. Rupite. Ma pusti Božu, ja hoću da se ovo... Ma hoće. Sad će ovi. Sad da vidite. Veliki konop. Ideme sam malo. Ovako. Super bags, sve je u tvojim rukama. Ja, vidite, još malo fali. Sad ćemo mi ovako. Dio tegla. Tako. Ajde. Ovdje je super. Samo i ovo željto sparao. Posiju budu... ili razni. Ali, Blajski je mislio naprijed. Sad Blajski još doni dvije rezervne, da se ovo ne dogodi. Sad ćemo mi s Crazy Monsterom. No, da si ti uvijek bi pouzdan. Je. Ajde krenci. Budi lud! Ajde.
Dobro, stvarno. I vidite koliko su ti ribi prošli pusparo. Koje su tire sasparo. I tek su je sad uspiju ovi rastaviti na proste faktore. A ono, i tu su stvarno tire. A ono, sparavo za neke čičoline. Ništa što ja imao. I vidite. I da gledam se ono što je bilo. Pa si u gudu, staro je dobro, ne voza u govna novo. Tako da, Boko, ovdje sa opravdani razlog da mi tu koda novu teću. I ne ovi ovu, nego baš teću. I eto ga, drogi fanovi, nadam se da vam se ovi video svidi. Znam da vi ko ste i ponedjeljnikom, da li sam i jučer bio u maslinama, pa danas sam ga učini, danas je to. Eto ga, to bi bilo sve za današnju epizodu, vidimo se u sljedećem videu.